Detan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka? Naimbag nga orasyo amin, papagayam, sakbay na, adtoy pa ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo man amin listeners tayo, kang runaan dagiti amin subscribers tayo. Kastamot ti FB subscribers tayo mo ada pagayam Olarte, Jody Gandeza, ken Floyd B. Pugungan. San kay kumaama kakabsat. Thanks again. Pagyamanan, ken kablaawan da kay amin nga awan labas, iti ayatyo amang tatarabay, karagiti drama mi dito at channel Jor Drama Tips TV. Nang runa iti drama tayo nga unay detan kaka. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Nakasarak iti kuggangi. Dito'y drama tayo, unay detan kaka. Nagpintas mo't diag paspasiksikan ka anak. Adda ayan na pintas dito yung lugar tayo na. Ni Veronica at Tagalaod. Ay, dayjay. Jak kursonada. Nagpintas abalasang. Nakalaplap sa tipamagina. Kasla Miss Universe. Nagtundiris pa iti agong na. Jak lapagan, ano ti beauty na? Na, anya nga rod nga iti kayat mau. Tay mistisa Ore man mistisa nulugpak mat. Una detan kaka. Ti kayat ko asawan. No, nagalas ti kababalin na. Takadwan na asosyalera ket kasta. Basta jak kayat na iti babalasang diti lugar tayo. Na nasuya ako ni ti rupa da. Unay daytan kaka. Nay, papanambarok. Ingkagaram. Asino kumamat nga iti aramak diti lugar tayo? Ni Alona. Nagpintas. Nagadaw tagar aram kenkwana ta nakapos pusaksak. Jakla tagipintas. No agbagay kayo barok. Di yu ibagbaga rin tananan, taawan ti may bagay kanya karay ti rupa diti lugar tayo. Makasuya arpropa. Naunay daytan kaka, napili ka mula unay. Inton kwan, nakapili kan iti kugangay. Anya? Nagdungrit mo itong na diya babae. Asinaw. Ni Diana Nagdalo sa babae dayjay, ibagamkit din adung rate. Agasamot nga minta ipadlaw na launa yung akursonada na. Makapaduruman. Madi ka pa'y. At least, saan kan nga agrigat ang mga aram kenkwana no kasta? Jakla pagtatak ko nanti kakasya lang Nagpipintas da. Ibagamki din, adi mo pagtatakkunan ida. Talaga mat nanang. Ay, awan ano kastalaang. Makapili kanto iti kugangi ko na manan. Tipilyag to katay kapintasan adayag. Iso nga inak iti syudad, bareng makakita akto iti iti asawaag. O daydaytan ka ka. Si kamot ti masabat ko manong Dennis. Anyat isimamot si ka. Ay naman nung Dennis, nagsuplado ka. Sapay nagtaraki ka. Timbag tamam. Makitak mo ti kinatarakim. Siyak ngay, makitam ka di mo ti kinapintas ko. Ay, joke. Agsarming ka, tapno makitam tilangam. Iso nga rod ngagkarasarmingak. Kat agkara makitak mo ti beauty, nga mati perper. Unay daytan akinalastog mo, Mariam. Saan abale? Tapod mo ti bagbagak. Saan nga aglibak ti sarming mi? Ken uray ti sarming nyo, Manong Dennis. Di kalaagbain iti kasta alangam. Anyamot na dayta alanga. Madititirada mo na. Agar arapaap ka, isa panawan ka man langan. Ay, agbaak ka. Kawan bain mo kadagiti babae. Impatarengteng nan ti pimanaw. Di na kuning kaskaso. Nagado ti mangibaga na pintasak. Dadaal samot ti matana. Kan feeling gwapo.
Apay anak, amirog-rog ka si Mangpait anak. Kunamlan asino ngamin ni Dennis. Anya ay ati naramil na kin ka. Naglaing amang insulto. Ingkat katawak laeng kun indalan ko laeng iti ang angaw. Ngem seryoso kit din anang insulto kanyak. Anyat ko na aya. Agsarmingak kan utap no makitak ti kinalaad ko. Ay, naglokaw, nakapimpintas ka, ibaga nakit din analaad ka. Amin samot to nababalasang dito'y lugar tayo. Kat na insulto, kat napabainan na. Saan kami kano may bagay iti kinataraki na? Naglastog mo't tag. Saan mo't nga iso ti makunaan na taraki? Ordinaryo laeng mo't tilangana. Saan alaan? Saan mo't anataraki? Isa man nga kasta-kasta. Nalabos nga ron, tatang. Iso nga ad-daek man aso tilon-tilo ko. Nadaytan ka. Urayot man dito'y dadya Dennis. Ta dito'y ti pagpagnan na. Addaytan apag iso. Imbaglakit din ta sinapsapak timay dito'y. Nay! Si Kamat, manong taraki. Papansin ka mo't, Marian. Makapungtot kan samot manong Dennis. Diyak ngamin kayat tagiti babae a papansin. Anya apapansin bagbagam? Nagsaya at ti pasungad ko ken ka? Saan nga rod apod no anataraki ka? Amangan no jay kabalittad na. Sa bagay, guwapo kay ti panagrik nam. Ngami ti panagrik na ti kaaduan kat pulos. Apay Marian, agpupudot ka ta saan ka pagananaw? Nagkuna, puskol ropa kamot Dennis. Saan ka pagtatakkunan? Nga oray siksikan ti lalaki dito'y lubong. Ha? Nagalas ka? In and out? Nagbastusan. Naisin nakit din. Masabat kan tulang tekan kay ti saaw. Asa na malamlamot iti asaw. Unay daytan. Inakmanlangan iti syudad na nang. Marang makasara ka kun iti talaga may bagay kanya. Adu ati may bagay kun ka dito'y lugar tayo anak ko. Dagita na babae. Anya pa'y lati sa pulong ko nagpipintas da. Awan makita ka kursunada kadakwada na. Badoy kun. Basta, dak magustan tilang langada. Nagadupay ti nag-iima babae dito'y. Awan na nang masurunak lang. Nangruna na dyan Marian. Aywan, day jeki di tarmum ata nagpintas. Awan pa'y kapusto-postura na. Ay naanak ko di kan agpili-pili. No prutas ko kat addadan di tasangum ang nagpriprisko kan naglalapsat. Day talamang gamaton taramidam. Angam labsa-labsampay mo laang. Inaklangan nagpili di syudad, kasigurado pa'y. Amom Dennis, kadagiti nagpipinta sa babalasang ni Marian ti kapintasan. Ison ti armem kun asawa ang paki din Polos na nang. Jakla pagtatakkunan. Ay, unay daytan ka. Napanmut gayam ni Bulasto gidi syudad tatang. Asinaw? Ni Dennis Anya taramidin na iti syudad. Agyan kanun ijay. Nagtrabaho siguro iti syudad. Agbirok kano iti asawaan na ijay. Unay daytan kaka. Lo asawaan lang at nagado iti lugar tayo. Paano man nagpipintas? Si kapay kit diti makita ka kapintasan ka nagiti napipintas anak kao. Mas daawak kunamutlan asinon akataaran. Awan mutlang langana. Apay nga may nga iso ti pampansin ang kang pampanunutan. Saan mo, tatang? Kasano nga ron anaamuam ang nagpasyudad. Dinamag ko tadyak mo ton makitkita. Ay na anak kao. Dan samat nalimod a panagayat mo iti dadya alastog. Ay, awan mangayat kan kwa na tatang talastog kat nga rod. Unay daytan kaka. Nagtaraki kamutan iti daytoy a video call anak.
kumusta ka ngayon dita Manila? Mayat na nang. Ano ti agkakalapsat a babae dito. Nagpipintas ti magpagida. Kada dup po na. Kin talaga amak ay ayo da abuy buyay. Dagita. Ay, jakla presya rin dagita alang langa ti babae. Oh, langa dagiti sayot. Napintas na nang. Mayat abuy buyay. Kasla artista amin na masabat ko dito. Nagmayat ti postura da. Ay na, dagitay gayam sosyalera, ti sapsapulom anak. Awan baday, jakayat. Dagitay babae nga awan ang muda at trabaho ito unog ti pagtaangan. Diyay papasosyal ta muda. Di da kaya tagigamit ti ruget, ngumdugyot da. Ura de, tanda na. Kinapurno na kat addang kurso na anak dito. Ay makapadanag anak. Anyang iti pagdanagan niyo. Amangan no nakapili kan iti kugang ay. Kita akman tiladawan na. Sige na lang, ta-send ka. Una nitan. Ay sige nga ron anak, urayok Kayat ko makita, tapno mapunas ti panagdandanag kaw. Ay unay daytan kaka. Ay, yakla magustuhan ti kakasta babae. Agpada tatatang. Rum-rumwar ti kinarakaran na. Kaday tamot ti kayat na. Lalakaan na iti kakasta babae. Imbag ano inaram na dayta. Agayan ayat dangarudan. Ay, dastay, nagalas. Kaslabay larina. Ay, sos day taki den. Jaklaki di kayat akabalay ti kasta akita ti babae. Uray siyak awan pa'y kadisi-disintina. Oray rupa na, jak magustuhan. Mas daawa ka ni Dennis. Nagadubot ti pagpilyan na dito'y lugar kayaw. Nulabson ti agsao kerup-rup ti pagpilyan na. Maradyo sa arup-rupat anda dito'y. Day tamutan, ay, ina. Day tantay makunakog gangay. Nakapuspus ko ti make-up na. Sa sululangan no mapunas na ika ang make-up. Di pa'y katawanan ti makita manasaya ti tirupa na. Kaslangarod sinantataon tatang. Ibang amata di na ni sang-sangput dito ino iso ti kunanang asawain na. O day-daytan kaka. Tatang, adamutan ni Dennis, si Mang Putin. Isulat sipsiputam. Kursunadam siguro, anak kao. Anya kursunadamot ni bagbagayo, tatang? Amuyo, ugali tikit kita kiti may sa alalaki. Daytay ugali ti tao. Apay saan na tao ni Dennis aya? Diyak amukan kwa na. Ayun gayam tatang. Nangisang putmut ni Dennis iti al-alya. Anya? Nangasawan iti al-alya. Apay nga al-alya ako nam. Jay kiday na kasla jay makitkita iti Muppet Show. Nagpuskol nga ugad. Jay kurimat-mat na kasla paed adumanon iti kiday. Ay unay daytan kaka. Kat tibibig na napulagidan iti lipstick anakalablab baga. Kasano numaikat dagi jay? Anya nga tantilangana. Al-alya tatang. Ay unay daytan. Ay, kunakno, al-alya din nasabat kaw. Iura siyak. Awan nga minang ti make-up na. Anya na jayo na rupa. Awan mo't gayam kiday na. Kastamot ti kurimat-mat na. Danda ti awan nagtubaw. Sa jay agong na. Mayaman. Saan ko na deskribiran? Jay bibig kan gugot na kaslaan na lipstick kaniti nangisay sa sky. Kogangay, tatang. Kogangay. Dahil takit kunak nga may lalabas sa panagbilay. Napanpay ijadayaw tapno makapili ako na ayam kogangimag ay unay daytan kaka.
Mapnekan iti nasawam anak ko anak katartarakay. Saan na nang? Apay ngay? Nawan make up na kat. Oh, Kat kaslalalian niya. na nang saan? Ayun kaya? Diyan ka mo. Sana balay, ta isumot ti pinilim. Iso nga raw, ti kapintasan dito'y lubong. Nana, pati ka babalin na karup-rupa na. Nay, makasangit. Kun kas lamang lusdoy kamutan anak. Inak maglay tulod ni luling-ling iti syudad na nang. Kalpasan na, ibati ko na dyan. Ore, tasan kami mata nagkalay sa. Takkel unay ti babaway. Ni Marian la kuman ti pinilay. Dakes, ti mangisukat iti asawa anak. Susti ni Ramon tadaditan. Awan bin nabawyan daytan. Diyak mo tinaram. Sinulisog na klang mo. Pinangtaan nakpay. Ay sos, nauyong nga rud managsulisog pa'y gayam. Ang awan da gitara saon. No talaga adi mo kayat, awan kumati na aramidan na, idi sinulisog na ka. Nambalinak ang narukop na nang. Talaga na sulisog akta, binartek nak. Isa nakapimpintas ti panagkitakin ko na. Kan saan na ikatong ti make up na. Ay na, parikot mo itaday tanak ko. Kat inton ing kaisubli jay syudad, sa bali manon aparikot no panawam. Umay na kanto mo lasurutan ditoy. Ilang mga ananang. Nagar-aramid kan iti parya kamates. Nakapili kan iti kuggang eh. Ay, unay daytan kaka. No agpili ka pagayam Dennis, paliiwa man ang bag, ti kababalin ken langana. Ken saan ka basta agsagmaklatan, no saan mo akapkap na kan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ti ammum kat nalain kamot nga agpili. Ngam tirigat na, kat nakapili kamot iti kuggang eh. No nasaya at lakit di nga asawa na ita, ano sa mon? Malaksid no kastalangarudan ti langana, sa dakas pa iti kababalin na. Adakin kan, no agbayag kaken kwa na. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Nakasarak iti kuggangi. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.